Ang kasakit ni Maria nahitabo tungod kay iya manggi puy-an ang kinabuhi nga masinugtanon sa Ginoo. Si Jesus pod gidescribe sa atong unang pagbasa nga bisan Ginoo siya, nakat-on siya pagka masinugtanon. Ug mao ni ang hinungdan nga nagantos siya. Ligi ay mong tupad na masinugtanon ka o masinupakon. Hay may daling magantos ang masinugtanon o ang masinupakon? Ha? Galibog na mo. Kay kanara bang mga masinupakon, sama anang masinupakos balaod, hayahay biya kay sila usahay. Kung dili man usahay, murag kanunay. Kay tanaw nimo, bisan karon sa atong panggobyerno, kanang mga masinupakon sa balaod nga mga government officials, mga kurakot kaayo, sila ba yay naghawd karon? No. May kay sila mo tabi, murag yung tarong kayo ba, bisang nahibaw nagutagod nga daghan kay sila binuang gibuhat. Tarong kay sila mga naong niya, okay kayo, daghan kay sila kwarta, makapalit pa sila mga mahalon kay mga sakyanan, daghan pag yun. Niya nindot sila pagkaon, nindot sila balay, dagko pa kay sila ranggos katilingban, balik-balik lag lingkod sa dagko kayong posisyon. Pero kani mga magtinarong, mapriso pa, mapaphapang. Zaman, hay may daling magantos ang matinumanon o ang masinupakon. Nga daghan kaayo nga dili gustong mutuman sa balaod, Maginoo man nga balaod or balaod ni siyota. Labi na kita mga Filipinos, sad to say, batasan na to ba? Basta naa gani ibalaod nga ipatuman, ang una ginatong hunahunaon, unsaon pagsupak. Unsaon aron dili ta masakpan. Mao ginay una. Bisag kamo, tagaan tag buhis. Unsaon ka makaminos taning buhis, no? Kana gid yung pagminos. Tagaan mong balaod nga palit mong slat. Balaod ba na? Ay di na balaod, hangyo ra ng slat na to. Di na balaod. Pero kanang balaod sa balaod na to sa dinhi sa simbahan ba? Nang pananglitan kasal gyud. Kasal. Unsa may buhaton? Magtipon-tipon. Nya, moingon dayon nga damo sabot ra ng Ginoo Nya, nasay kinasal nga mangabit or napugos og pakasal kay ang magpakasal gyud unta kana man untang limpyo gyud ang hunahuna. Wa ma-pressure ba? Mabitan ang unang pangutanas kasal moingon din, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton pasabot wa ka napugos? Pero daghan kay nagpakasal tungod kay namabdos. Nga inigabot na sa kuan, igabot na sa panahon nga di na gyud magkasinabot, magbuwag, nikabuwag na makakita og bag-o, makauban sa kinabuhi. Nga mao na gyud kuno to ang right person. Nga kay di naman pwede makasal kay na naman sila kasal. Moingon dayon ang simbahan pag-apply usa og nullity, declaration of nullity. Pila man sad na padre? Mga 30,000 ngadto 50,000. Unsa man sa nakadugayon? Mga 20 years tingali, 10 years. Uy, kadugay gud ana. Wa gilaing paagi padre nga madali. Ana. Mo na yatong style, mangita gitag paagi madali. Nya ighuman na padre mana, adili mo apply sa gasa kuan gyapon sa civil court. Hoy, kadugay ba di ana padre? May kay ingnon mga ano sa nagdali-dali kag minyo. O di ka kahibaw ana.
Huwag na akong kaslon, moingon dayon ko, kibaw ba kag unsay epekto? Kamo nahibaw ba mo unsay epekto anang inyong kasal? Di na mo pwede magbuwag. Nya kung magbuwag yun mo file mo naliti sa civil court o sa simbahan, dako kay gasto. Nya dugay pag yun mahuman, hasol pag yun kaayo. Muna tarungan ninyo minyo. Mosupak yun. Kay mamasin ba mamasin? Nilingay mong tupad. Nawa ka masayop sa imong pagminyo. Tingnan ka no. Nawa ka masayop. Mga igsoon, wa man gyud sayop. Pero ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kauban gid ana ang kasakit. Kung makigbuwag ka sa imong asawa o sa imong bana, or muundang ka sa pag-alagad sa katilingban, masimbahan man or maggobyerno, or mo patunhay ka sa hustisya, sama ani karong mga rally nga gitawag karon ay mga rally kay magpatunhay sa hustisya, masakitan gid ta. Masakitan kay ang kamatuoran sakit gid na siya. Kana lang imong naong daan, nigtan-aw nimo sa amin. Kakita kas kamatuoran, magkabuang kag hid-hidoy bisag unsa nalay imong ipamutang aron imong adjuston ang kamatuoran, maglisod kag dawat. Naong pagani na nimo. Naong gina nimo ba? Maglisod kag dawat. Bekin sa gid dinhi gid nga makadawat gyud imong natural nga naong taas ang kamot. Nawa, di ba bati kay mog naong. Pero gusto jud ka nga maarang-arang kanang dili kay ka masakitan, kanang daygon ka, adaghan kay kagastuhanan. Kana lang pagdawat nimo sa imong kauban sa kinabuhi, imo maginang pinili asawa ug bana, ambot kapila na ka mo nasakitan, bekin sa gid dinhi mga asawa habi or bana nga wa gyud masakiti, wa gyud makayaw-yaw sa inyong kaubas kinabuhi ta sa kamot. Mayo kay naay duha, ambot tinuod basag kana. Hinaot pa unta. May lang naay duha. Wa gyud mo kapangaway, wa gyud mo kayaw-yaw, istorya. O wa man nimo mapagawas, imong giutong-utong. O wa nimo gipagawas bas imong yaw-yaw, imong giutong-utong. Ana. Mo na naa gid ang kasakit. O unsa may attitude sa tinuod nga naay Diyos nun nga kasing-kasing sama ni Maria o ni Jesus. Gitawag na natog pag-antos. Muna si Maria ni ambit sa pag-antos sa Ginoo. Ang Ginoo pwede ra gyud dili masakitan, pwede ra gyud dili mag-antos kay nga naman gamhanan gud siya. Pwede ra gyud nag-usa ka ana sa kamot, mausab na ng sitwasyon. Pero nganong niagi man gyud ang Ginoo sa pag-antos, nya ni kuyog sad si Maria tungod kay ang tinuod nga solusyon sa kasakit mao ang pagpas-an ni ana ug wa gyoy reklamo nga pagpas-an. Kana ra gyoy solusyon, pero atong dali-dalion lisod kayo sama anang pragod anagong katong idsawan. Di man ko maingon nga wa toy balyo. Dako man sa tog balyo nga ato yung gipa talsik ang diktadura nga leader. Pero kung ang atong tumunganong gipatalsik to kay di na ta gustong masakitan, ni balik ang kasakit. Di ba? Idsato na sad ta. Unya, mao ra gyapon. Ni balik. Hangtod karon ni balik. Nga naman, ang ato manggong gipatalsik, ang atong gitangtang, mao ang tao nga naghatag na tog kasakit. Ang tao ba nga naghatag na tog kasakit, mao'y atong gitangtang. Pero ang wa nato tangtanga, ang atong sala, nga mao'y hinungdan, nganong naay mga tao nga maghatag og kasakit, tungod na sa iyang sala. Pananglitan, kanang korupsyon. Unsa man ang korupsyon? Kanang kuhaon nimo ang dili nimo kwarta. Kana bang dili imong kwarta, imong kuhaon?
lingi ay mong tupad, ignawa jud ka kapanguhag butang nga kanang dili imo. Iing na ba, na sa imong kinabuhi, wa gyud ka kapanguhag butang nga kanang dili imo. Kana palang parking. Ako hisgutan na, kana palang parking ba? Mo parking ka sa public road, himuon imong private parking area. Unya magrali-rali ka dito kay patalsiko na nimong nangawat kuno hig billions, kanang imong piso-piso, kanang imong 100, 1,000, mao ba yan ay mahimong dako? Kung ikaw say makalingkod dito, ikaw say mangawat, nawat ni ka ng karsadang gamay kayo, imo pa mangganing kawaton. Di ba? Muna ingos Kristo, una ka mokuha sa puling sa imong isig katao, siguro asang nakuha na nimong troso nga naa sa imong mata. Na siya kuyaw. Kaming mga pari, muyaw-yaw mi anang korupsyon pananglitan. Kanya, kumusta man sa dangamong pagdaas parokya? Mga obispo, magyaw-yaw bahin sa korupsyon. Kumusta man sa imong pagdaas sa imong diocese? No? Apil na mga madre. Ano di man nato sila iapil? Muna naingos Kristo, kuhaa usa ang troso sa imong mata. Wa ka ta magpakaron ingnon. Maubot atong dihay obispo nga nagrally kay unfair labor practice. Mutubag sad ang naa sa gobyerno. Bishop, kumustang inyong mga labandiras parokya? Inyong mga driver, sakto sweldo, saktos benepisyo. Hilom ang bishop. Chika pa ang mga nagtrabaho sa parokya. Sakto sa sweldo, saktos benepisyo. Tubag. Kumusta imong maid? Kanang inyong katabang sa balay, sakto sweldo, saktos benepisyo. Tubag. Kanang imong trabahante sa imong uma, kanang imong asyenda, saktos benepisyo, saktos sweldo. Mao na. Nya muyaw-yaw ka dito. Patay ta. Ayaw mo pagkabit-kabit. Nya kumusta man ka? Wa sa ka magkabit-kabit. Apil na ning nagwali. Mao ni siya ang atong i-check. Ug masakitan ta inig atubang natos kamatuoran. Si Maria, si Jesus, tinuod gid silang way sala. Pero nganong nag-antos man silang maayo, kay nahigugma sila sa mga makasasala. So ang tinuod nga kasakit di ay, kanang moambit na ta sa kinabuhi sa mga makasasala, aron ato silang dadon sa kaluwasan. Muna si Maria, gipapuyo, tipon sa makasasala, ang disipulo ni Kristo, nga makasasala sang otro, didto gipatipon si Maria. Si Jesus gikas langit ni tipo natong mga makasasala. Si Maria sad nga putli way sala gipatipon ni Jesus sa makasasala. Babay, kini ang imong anak. Ug sugod ni adto mitipon si Maria sa makasasala. Aron kita makat-on unta nga kamausad tang mupuyo tipon sa mga makasasala. Nganong ni amantay daghang projects dinhi. Nawa gi halin-halin ang slot. Magamay raghalin ang slot. Nganong daghan makitang tao dinhi manimba, sobra man tas tag 1,000 kapin musimba kada misa, dul-duol 1,000 ana. Pero inigtan-aw na to sa slot, di man kaabot og 200 ang halin. Na 100 pesos raman unta ni. Ngano man? Corruption, corrupted mind. O kung sa man ang corrupted mind, ang kwarta ako, ang trabaho inyo. Ang kwarta ako, pero ang paghago inyo na. Mo na'y corrupted mind. Mo na ato mga leaders sa gobyerno, dili tanan, pero naagyod ubay-ubay. Ang kwarta ila, ang baha ato.
Ang kwarta ila, ang pagkakuwang sa healthcare ato. Ana. Ang kwarta ila, ang kamahal sa pamaliton tungod aning mga binuang sa ato mga presyo ato. Ana na sila. Niya unsa may itong buhaton? Masuko ta nila. Dili. Masuko unta ta sa corrupted attitude or kaning sala sa korupsyon. Muna magantos gyud ta kay mo padayon man tagpuyo tipon sa mga makasasala ug mao ni ang tinuod nga revolusyon. Kana bang magsugod sa atong kasing-kasing, kill the sin in your heart before you kill your fellow sinners. Condemn the sin in your heart before you condemn your fellow sinners. Ilingay mo tupad. Ingna din adyo ko muundang og palit og slap. Ingna. Baka ako makagsulti. O tanawa, wa dyo ka kasulti. Nga naman, kay corrupted man ka. Tigumon usa kuning kwartang higagod. Ako sa ni. Una pa na sila, ako usa ni. Nga naman na. Og mao ni si Maria model nato, dangpanan nato. Pero dili tungod kay iyatang hupayon sa atong kasakit kay mawa na ning mga taong naghatag natong kasakit. Ako sugod ko ni serve og simbahan, abisan pa nga nigwa ko ni serve simbahan, eskwela pa ko grade 1, hangtod na lang yun karon kanang kasakit, kanang mga tao nga maghatag na kong kasakit na agid na. Makahila ko usahay, masuko ko usahay, pero ang ako yung desisyon, di ko muundang og higugma nila. Nothing gonna change my love for you. Adi mo to? Bala mo diya. Oh, di takalikay, bisag ihatag na nato tanan. Aron lang yun malipay. Musmay lang, inighatag ni mo, ana, mo pasalamat, igtalikod, buko-bukoho na sad ka, ana. Nya, mag-ayo-ayo na sad ni mo, na ipanginahanglan, hatag na sad ka. All out yung kamuhatag, inighuman, buko-bukohon lang yapon ta. Si Jesus, hastang iyang dugo, katapusang tuos dugo, patay na ko siya, gidunggam na iyang kilid, naagas ng dugog tubig, hangtod karon gitamay lang yapon si Jesus sa kalibutan. Di ba? Di kita kalikay. Muna, ayaw na lang nagkontraha ang makasasala, siguruan na lang kontra ang sala. Samtang naa pa kay sala, do not expect nga malinawon ang kalibutan. Magubot ra gid ta. Kay manggawas ra gid ng epekto sa sala. Pero ang imong kasing-kasing sama ni Maria, wa nay sala, sama ni Jesus, wa nay sala. Bisag mag-agas pang imong luha, malinawon imong kasing-kasing. Bisan paganig magbitay na ka sa cross, malinawon imong kasing-kasing. Ug mao na nahitabo sa atong mga martyrs, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, Santiago Apostol, malinawon bisan pag gipang-ihaw na, gipang-torture na. Ngano man, nawa naman ang kanigyong gitawag na tog source of pain nga mao ang sala. Ang sala ramang gyud source of pain. O may lain. Muna siya. Last na lang lingi sa imong tupad. Nina, lingi ba? Ing na sugod karon, ing na ba? Na sugod karon, din agyod ko mo reklamo. Ing na ba?